HB Kuki Channel Thusoh Lakhom ngai ho zo se na bon uni khopha tunin zong Vannoi mun chuma kon Thusoh Lakhom hu anangai khom kita hote tuni main sim somni ni khu a Eimi Times sa kon chole Vannoi Thusoh chum kilohom phabem ho National Investigation Agency NIA in Nikhoma Sanijun Thangminlen Mate Spokeperson Kuki impeaching Nobel chu anaman uvin hi amahi achi sa 2024 kuma more IRB post kap to kisaya kiman hi Thangminlen Mate hi Nikhoma Sani achu silchal asamuna anakiman hin hichikes to kisaya kimat masapen hinalaidan in akisejin hi Geld otaichu ningkum January nisim samasagini a Kuki Thingnoi hon more a Indian Reserve Battalion IRB post na bulu uwana ka muhin hichi achun policeman khat athina bana mini anakisuha in hi hinla Thangminlen Mate hin hichi ki bulu na to kisaya pan Allaham loham tiwang tu charin officer honjong apochenai povin hi alangkhan Kuki impeaching no spokesperson Thangminlen Mate dandi lauta a kimana to kisajin Jan Hichun Kuki Organization for Human Rights Trust kohor in dem sangta anizin hi kohor to so in ata alang dungzuya Thangminlen Mate hi a in sungmi te to Churchampur zona hunawa Mizoram ngopa hua NIA hon anamat hin hichihin India Constitution Article 21 abrake hi het thekhat chu Article 21 hin mimal khat hin theina le cham na right to life and personal liberty thanaina ape hi Thangminlen Mate ki manahin nam khat ki target na le Kuki civil society lam kai ho legal process paula ma themo na ding ki CMP criminalization got na ata alang hin chule state thanai na ho Aheloute ta a ke manghih hidan avet sa in constitutional framework no yang na tong nam khat thleng ho ki su nim got na hitin ko ho to so chen ata lang in hi mon nei lo Kuki lam kai ho hi ki target jinglaya NIA case a amin chung arambai tingol lam kai korongamba khuman tu chana ki mat lohin awat sa chu thunai vai hom ho si nei lang nei na ata lang hi tin jong ko hol ti so chun asejin hi korongamba khuman hi government may tell ho gu do to kisaya NIA case khana amin chung hi NIA into chana arambai lam kai pa amat lo na bana amma hin tu azong Kuki te thachim ding thu alhang sam jinglai zetin ko hor in ngo na abolin hi hichi ki deida na to hin India Constitution Article 14 mizo sedan nuya ke bang ahina apar ke in chule state in Kuki civil society lam kai ho bo se target abol jing hi anga adivin ko hor in thupi abol in hi Thangminlen Mate ki mat hi Kuki lam kai ho su kicha su nin chule su lungneu go na to hin hito kilhan a hitabang ki sa na to hi thunai vai hom hon akin theipe na avel venova akiman pa Thangminlen Mate zong ahil ha do loina ding uvin ko hor in nge na anizin hi Tuni nisim somni ake panding siroi lili golnup ding to kisezin tunai vai hom hon infer to ukrulampi ki ka security din mun anaso kha ovin hi kilometer somge na sa infer to ukrulam hlunga security first one achi su achi to gari ho checking abol na ban over patrolling zong apha sit tabangin an bol ovin hi Kuki village volunteer ho gi na tu so nei ji uwa security hi ki su ha darin police officer hon ase juvin hi ninga sung chi hlading siroi lili golnup hi Ukhr district a ki mu siroi lili pa acha then binile choi ana dinga ki bol hi golnup ding to ki sejin tourism le department dang a kon officer ho Ukhr alhungam tawin hi Kuki te ho umna yaingang popi a ki patli tan ki ka a ho security ki khausa di set in hi Ukhr district nga security kining hling a theina ding a Central State Force ani a manahin gornup sunga hi security hong ki koi ben lai din jong akisejin hi Tanghur community a kon volunteer honjong infar a kon hu vai kon ho betta a golnup mun alhon theina divin security first ho anagi thopi uvin hi UPSC Civil Service Examination CSE 2025 exam piding Kuki zo simlai ho sumla paya ki thu pinati chu travel allowance TA piding in Kuki Students Organization General Headquarter in Jan Hichun Manipur Governor Ajay Kumar Bhala henga hingen abol in hi KSO General Headquarter in Governor Ajay Kumar henga nge na lekha apilu na wachun Civil Service exam dinga ki gung simlai hon buina chum auto ho ata alang uvin
Manipur boinezi aku kizo simlai hon infar azo thaita lauzi uvin exam pidin aizor Guwahati le Nagaland adal uvin hijahi sumlapai tampi asena ban ova lampi nublauze in Chile Valley na azong gan thaina na sata atodan uho keso in Governor heng Aheloute in hi simlai atam zohi insung ha sa gan thaingan hin mungam hatta ta exam gabol na ding ne zo lo zia exam pi thailo simlai zan ham khat jo in hita bangan the ha sa ho ding gel na a hi chi ngi an hi abol u hidan ke surgery headquarter in Governor Bala he sa win hi Manipur chamle lungmon nadia security first hon par ala azing utokilhan in thinglang le phai cham gamgit namun ho a search operation achila pisnguvin hi cho hi buina hung solo no dia ki ven na security force on aboldan ovin ki sezin hi officer thilut ki modung zuin nise thilla lo poimo po gari zathumna somse gilani security van binoizin national highway 2 alam hathai uvin hi hichilam pilhonga hi buina theida gin moz in lampi pam hoa security convoy koi ahin hicho hin buina ima lovin gari ho alam la sa thejin hi buina so theina dinga gin cha namun ho wazong security khote na koi zuvin hi dan lamor ki tupta achil ha theina din dan lamor ve call na to ki seiza vai pohon security nakas le checkpoint jahale somwal district suma atung do vin hi hichimun ho atu chenhin koima akiman am naipon hichen gamsung in chamna lungmon lam amano zep hita dan ada seitin police officer hon seizuvin hi Ati sakal sungchun sa asolam Nigeria gamsung Borneo State sunga malam karam tile kuatan sahi hunichu Boko Haram to kimatna nei JAS kiti gargu ball faction hon anabulu ovin hicha achun milham som ngala sigilam anathan ovin chele mi zawal gamnuiz agisial in azamung ovin hi mi phalo gargu ball ho chun tol thana melseta achil ha piwin amit ha ho chu thal changa ki kabli a Aheloute alor kitan jing se hive kiti mi tampi jang tu chana againa ki henai lovin a in hichibulu na kun su chahon aseinawa kusungmi te chun Boko Haram gargu bol hoto kidin tezing Islamic State West African Province ISWAP ho atosit ziuwa achung uwa go na pi ubin ase uve ativin hi Chule achi sam sajet mazong Marti Mona Nigerian Army 50 Task Force Battalion anabulu uwa sapay tampi na thaova galman cha tampi zong anachomdo u anahitai hetpeh chu Boko Haram ten kumsom langal hingset gamsunga gargu bol ahin chi ilha putolhana tu chana mihim sang somthum sang ngawalin thina atuwa chule mihim 2.6 million vehicle jam amdo u hitai Main Simpson na get ni Hochin, Somalia Gamsung, Mogadishu Hupia military base lingta, Damanyo Mona Sipay Von Akivon Hadin, mi pila ata sa hapo bom, hapo ke sa azin, mi som ni intina na to inchele, mi som na ngavalin machan na to uve. Thusoh military base Mona Sipay kilading hang tatam pihochu, akigolay uva mi pila a uniform akivon pasal hadin, suicide bombing anabol hikiti. Apet ni recruit ha ho mi som nga le milham nga in thina na tovin adang tampin zomachan na sa tain ana tovin hi bulu na chu al-Qaeda aki khai al-Sabab ten amma ho bol hidan ki phunna an uvin le tu al-Sabab ten achil ha pi operation Ramadan noiza bolovin asay uve het te chu ati sa 2023 kumazong siya military academy mona hitabanga hi bulu na nei zi uva sipay som nilanga tain thina ana tu uva chule mi som se gilam inzong ki su kha na ana to saw an hi Indian Army ten achi sa operation Sindur a garvai aboldan video athachu mi pimodin anasodo ovin hi hicha achun Pakistan gamsung precision strike anaboldan galmi te Michelle drone hon India gamsung munchum chom hitia Amritsar temple le Punjab gamsung hopilian ho anavendo dan anasodo ove Indian Army te changkang dan le gamsung vendo anadinga apan la jingnaw that ta sana khat hinabana India in Pakistan gamsunga Nur Khan Elbes anabulu lol hindan tu chana Elbes manthe hilova Pakistan te ahung ding jun nisim gup chana dinga Elbes akha dan uwa kon injo mu the hi akiti chule len lampi runway hozong bom hi na
nung cradle tampi mo the hin chule Pakistan in akison pi mamau India sunga akaplut misar ho Indian supaiten akapla ho ahalzong anasodo ove hetpeh chu Pakistan to sat TRF hon achisa pahargam mona terrorist mi somni lagublam lungsit na beija na tha ule thuna a Pakistan gamsung la Pakistan in atopa Kashmir mun ho a terrorist ho mun pi ko ta lo hing ta a buluna na nei u an hi Israel in Operation Gideon Chariots di minvo in Grand Operation Limpin chu na pantan hi. Hijito kilhanjun Israel Defense Force 10. Operation achil ha apiu su be in sa alam le hanglam Gaza hop gamhop sunga Hamas te pan sa na military infrastructure ho su simit na ding in tolam wale tui pi chunga kuon kitutu ta in manona apantaw ve. Achi sakal sung se a Hamas to kimat na nei mumpi Jacob lo somsagi lam baluna na nei do zo vin adi a Khan Junis a European Hospital nuilam a Hamas ten pansana command center jong buluhum anhi Hitlai mun chu Hamas te top commander Muhammad Sinwar kithana munjong anhi atha bia kidona hong ho ase tolhan in humanitarian crisis asan be in achi sanidan somnilali ka asung se a mi zakhala som thum chunglam inthina na tu ta na hi tu dimana hi salam Gaza kaisunga mancha the hospital khat jingjong amta poi ekitin alangkhana international pressures in Israel in humanitarian aid cho thaong na them kha nei pi uvin hi IDF ten operation achil ha piding tolhan in Khan Junis akon mi pite ke chodo ading uvin het sa hi ve ceasefire umdo na ding in Qatar muna indirect talk anai jingwang uvin loi ten ki ka angai dan akiba lozin imacha achil ha thai pon hi Hamas ten Israel in Galhi ang ahela songkul a hen tang ho alhado ading in ange un hinla Israel in adai chu Hamas te su thingding Gaza gamsung demilitarize hisa ding ti hi dunia ding in Thusoh HB in akichai ta Thusoh tha imukit ka ovin na bon un mang phalut chebe